खबर पासिको ngasi खबर से kaina arubudi yaude ahamada heading the kanon headlines ta political leader official must foster fraternity fraternity is situation se la pa matam da kari pol amar hai se kaino har kan si se koi ki head space ki matang ne head space koi ki political party constitutional body mayam sina koi ki head space ko mga pa matam se ta hadi mi nungai right ba ko stigmatize to wa ko discriminatory oiba wa ngang ba se masi se constitutional body constitutional body phampai ba mi sing sina ngang ba matam da ka taw ka hara kan da yamna sokngai oi ba ko sokngai so oi ado sovereign court na hai se masi gum ngang ga no fraternity hai ba se maintain to hai ding brotherhood che maintain to shine ba hai se ada yamna kano tawri sa kaino kana kuigi headspace ki matanda kuigi headspace ai se to khange ko discriminatory or ba stigmatized to ba space to constitutional or any governance by ba achongwa mi na nga pa matanda ko ado ma se headspace gi matanga any adi legal or ba relevant case ama haragati karino harakanda kausal kishore sina tana atai kano ama tala ite ko headspace ki matanga adi kausal kishore 2023 kausal kishore na hai se kaino harakanda collective responsibility से responsibility को doesn't headspace by constitutional leaders hai to constitutional functionary chumnagi headspace to the constitutional functionaries chumnagi headspace to gidi laye ko ek mayam ama laye adiga article 20 mi kind of right to space article 19(1)(a) kind of laye ko but headspace se constitutional body na ngang tan constitutional function na ngang tan gadi kausal kishore 2023 ki case ki matung ina kado ka harakanda collective responsibility does not apply to personal remark ko meaning di kaino harakanda ko gi nupa mana natraga ko gi CM mana kado ka harakanda or prime minister na mana ngang mase cabinet na ngang maga mana ba ya ponte ba wa ngang ma matam ne ai ko hai ji ko mana headspace ka matam da prime minister kano prime minister na ngang mase cabinet to na ngang ba government to na ngang ba ching ba ya de ba adu dubu ma ai se kaino fraternity se di maintain to sine fraternity se di maintain to se sine ko hai se ko fraternity hai se kaino ape hairam ge adu ka sik kano se dum new section solution में यानी fraternity ऐसे कहीं ना है कि कोई की adherence को जैसे the essence of brotherhood आपको जैसे क्राइ दे आओगे है कि कोई की single citizenship से sisu amani ko brotherhood ke adagi article number 19 freedom of movement 19(1) F lagano I got it freedom of movement freedom to move in any part of the country freedom to profess any profession ama kano any profession ama chatpa yaba khotpa article 16 ko and profession any profession ama chatta tawba ya ba khotpa adu gumba mayam sing se ko ai
15 or no man 15 natural profession right to profess any profession 16 is 16 sorry 15 di kano 15 discrimination ni ko discrimination aduna fraternity haise kaino haragadi anywhere aina mafam amada hekta chatlaga thabak toba yaba wa reside toba yaba move toba yaba adusu singing ko single citizenship su amani ko fraternity se sise kadoga harakanda preamble da yawi ko mase ko preamble da yawo me preamble da haiba poni ko preamble da yawe aduga kadoga harakanda preamble da yawo matamda mana kari kari according to the constitution ni matung ina kari kari maze kana to fraternity se maintain to gara ga ko dignity ko adaga unity and integrity aduga amuk sumo BR Ambedkar gi Trinity amasu layebo ko BR Ambedkar gi Trinity BR Ambedkar's Trinity Ambedkar Trinity na haram bisa kaino harakanda ko fraternity liberty and equality harise moy ohum se fraternity ko liberty equality haiba moy ohum se ama yaudabata ani se kasu hadi fraternity yauda taragadi liberty equality haise oyo ko adegi liberty haise yauda taragadi fraternity equality so ama yaudragadi ama mabani maro hadi moy ohum makse ama yaudaba matamda moy atopa ani se kahani kem kana dabato adudu oitene ko aduduni aduna kadoga hara kana BR Ambedkar gi Trinity se illusine ko fraternity haise si katane ayam kai important no India ga France ka gi mari ko India ga France ka gi mari se kano to hai hadi use France ke president mane ko Macron ko lae ko France ke president Emmanuel Macron se laaga कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वारी सने मैक्रोन से तसेमगी दी कनोगिने एआई समिट की दमकता लाकनी बोका दु कदोगे हर कंदा करी करी अनो बा करी हक्कत के हबनी बोका इंडिया का फ्रांस के मरकता इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप से कितने हर को मतमदा कोई करी निसिंग कदोगे हर कंदा डिफेंस ayamana defense ki kulai kano tawna ba kona ba adugumba ayamana oy ko yaha bada defense ki pek ko defense ki pek se kadoga hara kanna defense another defense cooperative agreement amana defense cooperative agreement masi se another 10 plus samaga su sangtokre ko 10 plus years sama su sangtokre and also kari na harakanda make in India gi ko hai tare ko make in India o henna ba make in India o henna ba ko gi kari na harakanda Rafale kano degi leidana ko Rafale fighter jet leidana ko sise ko gi 50% di India dagi sandoine 50% Indian hendoine ko adagi kadoga harakanda hammer missile na malay ko hammer missile yam important hoy ko sigi missile se ko tezas ta hapa season ramni ko koi tezas ari jana ko India ki indigenous kano hammer missile se ko no harakanda hammer missile se koigi Rafale gumba dagi to ta hapaga kapna bagi demakta ko haidi missile ne mase fighter jet ta hapaga kapna bagi demakta yamna precise oiba missile ni aduga kadoga harakanda masisu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BEL ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯚꯥꯔꯠ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड BEL ꯒ ꯁꯦꯐ꯭ꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯁꯦꯐ꯭ꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯃꯔ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 60% ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯂꯩ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗ H-125 ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ AI ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯦꯛ ꯁꯣ AI ꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯦꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟ 2047 2047ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 2047ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ 100 years ꯁꯨꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯁꯨꯕꯒꯤ 100 yearꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯁꯨ 50 years ꯁꯨꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ 2000 ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ 2047ꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯏꯟ ꯑꯦꯔꯣꯅꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ DDAA ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯕꯜ taxation avoidance agreement ꯀꯣ double tax avoidance agreement ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯒꯤ ꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯁꯨ ꯇꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯇꯥꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯥꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤ ꯂꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯃꯆꯥꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯊꯝꯃꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯏꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ आर्टिकल कनो लाक्सी को आइदे एडिटोरियल लाक्सी फ्रंट एंड सेंटर फ्रंट एंड सेंटर हाई से कहीं ना सुप्रीम कोर्ट ना कदोगा हर कंदा फसाई से कहीं ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मसी से स्टेटूटरी बॉडी निको स्टेटूटरी बॉडी है बड़ी कहीं ना हर कंदा एक अमदगी सेमकपा बॉडी यूनिवर्सिटी एक अमदगी सेमकपा अदुदुगा कदोगा हर कंदा फसाई से करम एक तो बदी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 निको चिदिगी सेमकपानी बस आइदि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मसीजना कदोगा हर कंदा साइंस निको या ममान तो दुसे करिगी साइंस नो हरगदी कोगी फुटसे साबे याब्रा यादब्रा अदगी करी करा मागी वार्निंग लेवल करी करा थाबगी सिको अदु फसाइसिना कनो सिका फसाइसिना हुजि
piriba rate id kano se kogi put any food ama lere kala se like less pack ama lere kala se ko less pack sida thari ba id ma gi warning degi kari kana degi thari ba me am se id fasai degi tharak ko pot ngatane fasai gi fasai na music proposal ama kak tawe proposal se kaino ara kanda Indian nutrition rating and atopa rating su like koi gi sin 3 star ni 5 star ni kana adi koi gi kaino gi BEE gi rating leidana ko energy rating ga leidana ko ada Bureau of Energy Efficiency ki rating ga leidana 3 star ni 5 star ni free sam lai matamda sina 3 star ni 5 star ni kain tawna bdo adumain tawdana khud ki su magi rating ama thamje sini ko like electrical appliance ki type ta ko indigenous system ni ko se indigenous system proposal ne ko indigenous system ama ka food ki rating ki type ta food ki na sorry asagi electronic rating ki type ta thamje sin ada proposal se Indian nutrition rating se thamja habsida atopa mi amana case story eba ko ade Supreme Court case story ko matamda kariyan case story ka kanda Supreme Court case story ko matamda hai se kaino hara kanda pagi mandatory ohendisin mandatory warning symbol habidi kadoga hara kanda yariba potse kudamoina less packet sida kari yam yawe carbohydrate yam yawe starch yam yawe adagi kari yaram be salt yam yaram be adagi mayam ama yaram be ko adu yare salt to smain tawi si thom yam yaro ga smain tawi chini yam yaro ga smain tawi kudamoina any fruit product chocolate po haigara ama product po haigara chini yam yawe sugar yam yawe adagi fat yam yawe adu kuma mayam se warning when a PG cinema mandatory on a warning symbol of a PG cinema mandatory warning symbol karibi kano high sugar salt fat masi se Brazil kari karada loi taweba si mandatory on a thaba se ko India da tawdeba to chumna kaki ma hai se kaino hara kanda chumna kaki India rating piba hai taragani rating si rating piba hai se average lorok tini natra average lorok panina akogi rating pirakpa matamda average lorok panina phattabasu aphabasu amta aidi phajana uroroeba phattabadasu aphabanena khallani ba kharadi aduga aphabadasu phattabane anete phattabagi mo adum khallani ba aduna yam phajana mandatory oina warning symbol ama tawjisini sigi warning symbol se kaino dasu lei ko tobacco products in dasu lei di lei ko adubu kaino da tahon food products in da tahon disini ba repetition harise ado kari marang isi haire ino haragati ay kano makak 2023 da ICMR na piba report amagi matung ina hayeng sa ko India big study gi matung ina kadoga harakanda sige study sige matung ina diabetes na ba ay diabetes na ba se mahari se 101 million almost 11% de hadi mi tara lebe da mi amadi dum nare diabetes ko adagi pre-diabetes ay se diabetes na jingai mamanga laiba condition duni ko yamna sugar yamna wanga laiba condition duni sugar khara wanga di dum diabetes pre-diabetes haiba yare million people sukabetic yame ko adagi hypertension sidi hypertension sina amuke yame 35.5% ko aduga abdominal obesity hay taragadi kaino abdominal obesity has na 39.5% ko puk noi base sidi mi ngai noi of the man adagi high cholesterol wang ba ni hay tare ko
sise 24% population ni matung ina ni ko ado masi sing se kai doge har kanda sise disease se kari disease ko ka non communicable disease na tane sise NCD masi se kana na tholi who cause it kari na tholi har ga ti ultra processed food ai tare ko ge yamna hena process tawraba ko ge sana thakna bado oigara bado oigara ko packet ta ham product sing che yamna ultra processed food na tane ko sidai gi ayam oiri ko non communicable disease non communicable disease me am sing se sigi is quite top ta le sing sai gi cardiovascular disease ko second la le is na cancer third la le is na chronic respiratory disease aduga fourth na diabetes ne heart me sen ma ko sisina aduga kadi kano hadi ultra processed food tagi laiba laina me am sina sisine aduduna first aina rating pi bisina di masigi kano sa handan ba kesung moy abidi akoi chaningi hana pot ama leba matamda kai gumba mai da si cholesterol yam yawbani si masi se kano yam yawbani hadi koigi fall yam pet yam yawbani khotbani hai taragadi charoi dana saba ka handarina chumnagi rating pi bidi kem kana de ha rating du di electricity so akoi kem khana de ba ka mai cha da ba du to ba da environment so da ba have the kem khan bi de rating do 4 oigara 5 oigara rating wang ge paisa tangkhat panina rating wang da boy ne ga koi lengi ni ba kham adu rating du di kem kana de ba to da food kin matang ni da di aduni da haidi rating du da kana roi rating du na nungai roi sini ba hai chu ko aduga wal koigi koigi yamna phajaba sise article se yam phajai ko parage engbiyo yamna phajaba article amani adubu yamna mana sesta comparison am khak tawe ko hypocrisy ko hypocrisy habisiga ko hypocrisy habisiga indifference habisiga indifference habisiga ani se comparison tawe hypocrisy sina kadoga har kanda hypocrisy ase ate kemna te koigi sise kan odani ko husik leiriba koigi international orders idani ko international order hai tare husik leiriba country ma'am jingi leinariba mari se international orders hanadi masijina past ne ko past orame hypocrisy sina husik indifference or ko lena present kaino harade example am ka pige ko USA sina kadoga har kanda han thaina ni ma se laws break to ko but kadoga har kanda law break to da sai with lying ko with lying hadi country amada USA na kadoga country amada war am sathare kala se like Iran ko sida se war am sathare kala se ko USA na adu war sathaba matam sida moina ai se lie am hadi lie su to international lie that they don't break hadi they don't break law do moi break to de na thaina mamang gi ni ko pass ta tor USA na ka do ga har kanda law se break to de ai na ai break to da boy u han doi ne mapan hong da di akoi se koi country gi safety gi khadangi war to zabani khot pane ta se magi moi se international law di kai de thugai ri mi moi na tawri thawak sing se but to bu law thugai da ba mal halle ko law thugai da ba mal halle international law thugai da ba mal halle sikti ka do ra law thugai power bu le di en na thau le te ha be wari ni indifference abiti ka na thau le te ha be ko hojiki hanadi yam toksana bagi type ta koigi hypocrisy tawramani but hojiki tawdre indifference oire adikti
present di ka toga hara kanda law break intentionally adi law break intentionally nang na thau leite habagi mo ma tawre USA na tawre sini na tra anywhere war of sandana bomb thada dana kano tawdana ado international law lo thugare ni man international law thugare ga suma ma aise koi kano tawde adi power later the power so thoka the power rule everything ko power have sina lengam double it have to gi matang the indifference na ko masisina hujik se ka doga ka da mi kudimaki sigi results outcome se karino haragadi outcome se yam phajaba di uidi ko outcome sina ka doga harakanda wall se the sovereignty have a pot se sovereignty of a pot se handari my meaning handari ko sovereignty kudamai na harase hujik war toriba USA na war of saliba country me amle indi kano US na war of some country me amle Russia na war of some country me amle adegi China na war of some country me amle adu war toriba country me amjik se loine ki kaigino sovereignty moi sovereignty de kana tori natra ado war yausataba country me amjik su akoi sovereignty si no natra no successor na kara kadra ide akoi gi independent oi sabase successor na kara kadra haina khanjai bako ide wazai hai tare ko aduduni ma hai ningi se ko aduduna ka to gara kanda hujikti mana aise sovereignty da yana kare aduduna ka to gara kanda decline of multilateralism hai tare ko decline of multilateralism habidi akoigi kai haini global UNESCO ka leba WHO ka leba World Bank ka leba moigi global governance sing se decline tawre ko edi UNESCO moiga se mawala talarok ta environmental agreement me ham ko WHO World Bank ko si me am ji mai mathau si kaim le rak taboga chamanare adu duka ka doga hara kanda masisina ka doga rise of new order kari rise tawre China go ba duke topa kano sing se adi China go masina anobo order ma mo hapchalebe adi United Nation da kari da anoba hana USA ki order le mado hujino China ki order anoba mado mulai adu de mana yamna phajaba hujik se si lakpadagi kari consequence hai tare ko consequence ama kamana highlight tarome consequence hai kanda problems without passport hai ko problems without passport hai de ate kenate ko koigi di country emaga gi marakta sana dise passport darkar leidana ko passport darkar le natra disa pe ade adoida problems without passport hai se kaino haragadi sidaisa thokpa problem amado passport yaudabida atopa country amada dum lanjan mangamba problem without passport che ko world gi oina khwaidagi keno tawba the problem chingi manungda amane problem without passport se kana hana hairam me haragadi coffee anan ko mana hairami si example kara pige pandemics ko ade akoigi covid se passport yaudras ma ko sa pa yai dana ko climate change kai se ko climate change ko adegi cyber threat ko cyber threats se khangya haragadi koi terminator do niyo financial contagion ko siguma mayam jingse si problems without passports ne ko passport yaud bida adum chat kai de chat ke bai tare ko ado india gi rule se kai no se samana so haram me ko multilateralism andara pa indegi india gi wena di india di ka tore india what
India di India adum ole India di kadawge hara kanda middleman oi ba tare mas middle power hai tare India ko middleman oi ba adu duga kadawge hara kanda mas kaino inter regnum da lay interregnum hai di kaino all wall se kaidarakpa hujingna new wall anoba mu semapoko aduga kadawge hara kanda hujikchina mu middle power layriba India Brazil South Africa Canada Germany moi jikchina kadawge hara kanda support horeba atai wall gi top horeba China India ana China dagi kano USA moi jikchina atopa kan haidi kai haini unilateralism the support tawgre India hoy adigi middle state hoy the global south country me jikchina kano the multilateralism the hujik power dum kano tawra lay hore sini hai ko aduni kashu kano taw kano yamna phajaba article di oidoni ko wat phajaba yam yawbani ko wat phajaba yawbani adu adum kano tawba haidi phajaba yam yawbani du pa ko next India's aviation is in need of data-driven oversight. Sise yam important oiba din natte kaino adi Air India gi crisis to Air India gi crisis ama tak chahi hogala tringai mama dor mane adu thokibado Air India gi crisis ama Indigo gi operational crisis ama thokibado adu du matanda ni ko Indigo Indigo sina 60% dagi Air India sina 35% lairabadina kadawga hara kanda moi sina adi akogi kai hani due adi due autonomy na tabako dichotomy haina ko dichotomy auto adi Indigo amasung Air India ani sina kadawga hara kanda dichotomy se sanabne ko Air India Air India ani sina dichotomy se sanabne dichotomy sanaraga kadawga hara kanda moina 60% 90% mo se moina paramnina kadawga hara kanda the airplane gi fare ko pasa tanghan mo gumba ko adagi kadawga hara kanda rule and regulation do moina sanaba ai tare ko adu sanabado tawdanabagi wari ni ko haidi ni paisa maman yamna hengalanba dagi flight kano da ani flight pairiba mi pilot natraga cabin crew mem jingse adi tolo phasana pibi da bagumba dagi piraga su kadawga hara kanda thabak se ekta wahan bagumba thabak se ekta extremely used to bagumba maximum use to utilization to bagumba adugumba se sise thingnaba kana thole government gi agency lay ko like DGCA na ni kano to Director General of Civil Aviation adagi competition commission of India ga sulai ko masisina adi thabak tawba matamda competition adi company dugi competition da soka da thabak ta hondana bagina maktan ko CCIS ko the competition act 2002 dagi lakin adu duni ipad paragi view yam important obi dinate sisisu yamna important obi nate Yuvraj Mehta se koigi Noida da koigi si yam nungai tibni ko Noida da gari se smaina thorok pa maze ko thorok kanda maje numidang obi da magi sige railing se kaira kanda se pullama lay moigi shopping mall ama sanaba pullama khak laibni adugi pol do tasal lagana shiba ai tare do tasal ma matamsida moigi police lae adagi disaster management force lae mama lae ko alo la kana pung ani mukse car du luptringa da pung ani muk lai ni no pa se kan adi hingi ne moi police la ko tam hingi ne ado pung ani mukse kem changbi da bai tare ising do yam ingi ado kano tawe na police ting no kan bi da bai tare adugi no pa na shigar ne ko adi una shibado adudani adu mind of adugi case ni ko sida sta sigi hadi neglect ki adugi adagi sidi to kro
ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯔꯕꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯔꯕꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ visible symbol haitare visible symbol haitare visible symbol haibdi kaino koigi flyover khara saraba koi si atai da yenglasu imphal area da dum yengo flyover saba expressway saba ko expressway saba metro lai tare ga di yamna kano do phai kaina khalle city yam oiraboi khalle ko padi photograph ta ga uba yaba photograph ta ga utba yaba pot nga to oibanina but tawbadabu daily life infrastructure haitare ko daily life infrastructure dadi yam thina shoe kara khudam na hara kana footpath amda fazana leibe india gi mafam amda footpath fazana leibe thinabra thinade drainage system fazana leibra thinabra thinade adigi electricity gi safety leibra wire ga pangya nyala makon pangkon kola leibe aduguma taweba so karino hare sise karino ba ko si kata nate ko minus shibje si kata nate ko si yung part nate ba si je part oi tara de phai ba le ko boy tara ga di irak na si ya do yai ka so kai de ba do le na ta ba da ne ba si je shopping mall am sana ba tau thok pa mafam da ising thumba adu dai da tasala si ni ado chamane mamang 2024 da su kado ga kan da koi gi karol bag ta koi gi basement ama kara kan UPSC aspirant koi manga am si do adu su chamane irang na bab kasu leite ba adu drainage to fazana leita ba ni ba so sigi priority do kari da oi do no ha ga di visible simple do ga da na te daily life infrastructure da oi ga da ni shini man ha re isu ko hadi kano je simo tam sida adu na koigi urban local bodies in municipalities tagi tamjaba yamse kaino ha khanda sisi daily life infrastructure is hard ina tawsisi next article mo yin si ko siya ni khalle on the importance of style sisi ka haina kano important oibo botina te ko to ose message id english ki style dona tawebo global cooperation is crucial to AI matang nang las AI se zik AI gi AI summit tawri dan ko global AI summit adugi matungina AI maming kara phazalause ko AI maming da kara phaba yabse herke ko ko defense ta ikam ai se AI as a service on sinam ni ko ikam se kano har kanda koi gi AI cloud ni ko AI ka anti this kano data store tong no ni ko sigi samun hai sina kaido har kana koi gi kaya mission planning gi kano ni ko AI ni ko defense sina ba hawan adagi praksipan hai sina kano har kanda disaster management gini ko adagi koigi atopada defense na tabida healthcare da AI kara su launch tawre kano dusu launch to ba like education da su bodan AI mamangara na hano ko ni kano to no sidana sahi hai se kaino secure AI for health initiative ham ni ko AI gini adagi
BOTH ก็ Benchmark Open Data Platform for Health AI ก็สิมันมีจริงๆภาษาอังกฤษอะไรให้กันต้องรับนะไปkada kana rak na ko atuni atopa ID sa atopa news sama su AI mission ke matang ko AI mission 2.0 AI mission 2.0 ay kaino ID India akoi gi India AI mission na naman India AI mission 2.0 sisina ka dawga har kanta yamaroi na moina kana to se research and development da ko AI fusion da AI fusion sector atopa haidi agriculture health governance ko adugumada adudaida sige matangda budget ta kaya kaigrabna ko 200 billion dollar investment sige investment ko into ko into 2 years ta sige investment sa tawna me sida sta ka dawgi hara kan ko ida develop tawdu se kai kai no sovereign large language model AI koi sagi ba sovereign large language model si important ya ko sovereign large language model hai di kai no hara kan da koi gi chat gpt ko mani ko abidi language id model so ba hai tare ko small language model na to adagi bharat gen hai se su id koi gi kanoni large language model du initiative tene ko koi india gi bharat gen hai se ko maming bharat gen ko sisini atopa India AI mission ni aduga sida India AI mission sida ngasi gi paw da hai se kaino GPU hai se kaino hara gani graphical processing unit ko GPU sini ba yamaru oi se GPU sini ba AI da yamaru oi se GPU sini ko GPU se kana adi maru oi na koi gi kana na sa ge hara gadi koi gi Nvidia company ko hujik sare se Nvidia company se NVIDI hujik se Nvidia company ne ha sare ko hujik RTX 50 series le RTX 5090 5070 ko 50 super kai le adagi Nvidia natabida atopa company sabse AMD na sai ko Radeon RX 900 9000 series ko RX 9070 kai le ko to model GPU ki mai ki function se kaino har kandi graphic processing unit ko graphic processing unit ki mai function se kaino har kadi unit ki mai function se kaino har kadi koi gi computer ki function ni thuan na bane ko different tasks adi CPU di task se amani de hen to ba de masidi different types of tasks ko different types of tasks one by one to na to ko solution ko at once ma adi thabak mayam ama se pulap amukta da to ba tai GPU se na CPU na man CPU ki alternative ni ko se CPU na thabak se tap pe ko CPU se na ka to ga kana central processing unit se na thabak se amamam taw le ko different type ase GPU se na thabak se amukta da lishing mu se lapuna taw ba tai ko adu GPU na thabak se thurak pe ne na AI sabar ta GPU se zik paw se da haris na GPU se around 20,000 ko 20,000 GPU lay duri ko India adu dugi wa 20,000 20k ko purchase
ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 20K ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ AI ꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ